Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Adelbert Nongrum ubari unong mikmat ka 17 North Chalong constituency ulong bakidan ki kertong giban yakun persya u gibathe da kapisa bat kiele da kabor kat ba mau upat onyele ba yakun yaki da ka jingshania ba ka jing ie jong pat ba habakran chiki katu kat ningut kilat pathai kubor ha kasni balang uba Adelbert Nongrum ulong ba ka jing pan kre jong u ya ka election ka de baro sansnam bat kam de shwa ka shibanai nilai banai shwa ka election namar ka ni ka kamhi kamde tang manchu job ya ka election hendai ka de ka jing ang nuot ban le ai na ka benta ka pateng bat ka lawai ulong ba kum unong mikmat uyele kat bala ban trei yala ki jong ki kamram jong u kabaya de bat ka roi ka pa la ni ban le ra e ki mat ki bakta mat jong ya ka jat ben rio bat ya ka jela hi baro ka wai ha po yung dor bar thawan ki jela habakali lano unit penyeso purano bat ka Voice of the People's Party ka bala thau do ba aden basayoman uba Adelbert uloong ka jing penslam balik rung siya ka VPP ka day na marabo udang buon ki kambo u bade ben pendap hanay lada ulit penyeso no mentaru kamdan jing e ya u loong ba ka jing penslam jong u ka day ru na mar ka jing burom ya ka seng VPP ha ka jing selok lang bat ka jing sim lang ya ka jing ai jing mot jong ki noket kam ki baya ket ya ba ya ka lingkor jong ka seng VPP kam tam e ka rai jong ba aden basayo mat kum president ka seng ulong ba ka por kam slam shu ban ban pra bo unlit penyeso no pura bat ka seng VPP bat ya menta un shu upbet stang ya ka por bat ya kisngi bo un pendap iki kam ram jong u Kulisipun ka jipun kre jong election kali ko san snap kamade tang shwa shibanai ani lai banai shwa election ti kaniri ka lalong bai pro san snap matulun ngailong ento chu pa bar ba le ki kamram la jong habri development ha ko bade bar ki issue ko assembly ngale la jong kamram teng ni scam kani ko de ka banta ko ba long always prepare ti ngani scam ni ba jipun kre election kamri tang shibanai ar banai lai banai mar election ko ngi kren kamri tang su job election kadai ka ba nyang lut ban dei na ko banta ka generation wanung don jing khuslai ya kata kumong la penpau ba ngadap rai nadu kuman sim wam don benta shu bar ka khanam wada ngajob na khanam de gidon kidau ki ba la pelong hoi ke jing permana chong ban mi na khanam wan room par shu VP kadon kadau ko ba mi na khanam bar kadon ru ka nongrin belingan de penyasno bat ka VP nomor kidang pun ki kam ki ba de ban pendem ti kumakalongi dari nakalian jong ale ngali mata-mata ko don chini ya marang dinga represent ya 100% mo 100% nukam kanong ta'i utang disqualification ndi tamo ini penbedang je bang ladon melambah parti haban burung buru parti ha kajingnya selok lang kajing sim lang ya ka jemut perkar kajing ai jemut dam jongki kinokit kam jongka kiba ya kit ya ba ya kalingkor kibran kumgi CEC member jongka VPP khamtam ya president jongka VPP ti na ya banyak perkhat ya ni tina thai ka pori kan muslim shui tina pa na manong par ano ni ka pori ka bopiang tam kata hi kan sim ka rai ban penyesno officially buat ka bangan ti kana ka lomba ngan penyesno masuk up ka por bangan pendep lagi kamera jong pi ka wei ngamdon jing atati ni halo kata ka job gamang amde ban ko pa namara do asni ka bangarung sila jeli jo politics ala raikot jemut habashi abasai bangarung shu politics omna ka banta wanyele business omru taman shu ekran ka politics sende kham taman ekran ka policy ti namra ji atatin namar ba nadu ko basdang la karen shai ba jengrung jong politics ka de ko tarwai de ku watir makipai bahagian penongkam na kabanta mala penonra di jingkala mala ru ya kabar kata om tangki isu jong konsuensi de kam tam ya ki isu ki non ki mat ki badongkam ban kongsan jong ka jelai ngam don jata te ne ta jingjok nomor ba ngam di ubri ubri ada pisah dengan yele ada nongret kabangan nut benong baki wei ya ki baki wei ki don ngam don de ki ga banga don ki wei kim don kamu ngan kerana pasai kiwe gidon ke pisah kimdon ke nongrin dengan don ke nongrin dengan don pak pisah tenit kamu pai bahi unung ino nomor 4 jushet kelai pai ba ngampat juilam baklai pai ba but
ngampat jo kerja nak nongrim kata ka masuk scam mana dia mga di brio ya kun ya ki mat par ki jingdawa kiba kipai ba ki angnut lang ti ngadu ko por marung acha ka jeli politics ko MDC baradu mata ko membade nani ki artli ki konsorsi ngamla pan ketram ngamla aru khamna songo eki amar ka dau baro kade ko ba kem sim la pan ketram ya dehro ta nongrim nam yo daw yo ban kudup iksuki ban klet no par e ka jai pendriu nani ban sim ban kudup iksuki ban ya pen pan ban kalawi trong pilong dien ki paten ki banaka dehro haro ta nongrim ko mga job la ka jingiet ba ka jinsanya mo ka baki ong ka trust and love ti ka tahiru ma community amar kiwi kidon ki constituency ki ba ni hakiwi par konstituensi par war kani konstituensi ni mata ka jethe bisa ko shake tega boy I ba kiwi ki thmu da muscle power ki thmu da money power bale sigran bajot da muscle power par money power denga ma suntuna alit da jingit da jingsanya ba ngayo da jingit sanya ka ba kila jir adu ki power ki pangalami ko MDC ba adu mata ko mabali pi ko bakalong tapi ong bun ba ni jingsan pangkan mau macam kani kala selection joka sakat pra dan nyungut mentata miwe long prangut mamdi e ban pon ma ta de bon mana arpho lai pho so pho mudru kadang long ka kabu ki pai ba ban yo an bishar yo ban pet bnya ba namar ba si second ko ma ki hirai kum ki pai ba ki sim mentala man sandur ri kalawi mo ti ka ba ki ong udah khatir pareng mo ada ki pi ong ba pon ma tengah pat ngasu smo ta umni ada sitting amali tengah sulapan ong kumit demor dem merem ti halo itai nongrim ti kumah tu cepat mau biang ba ngangit scam ba kumah ala kular ba mala bersama pendep kecing kular ke jonga kalau ni kinu klet cepat ba haswa malit ngamut apa ngalit yang tak penyalap collection amali mana kan asa kapra ngong ipai ba barada ngajo nganongrum syakaruling lada kadon ke BJP ti setengah ada kebiang di kendon ti kata beli ngamro ti kebar par ngong ba lada ngajob ke meli ngano meli isu ke MDC ti ndre bro artli na kalian ke government ruk la terwa ngatrai play openly pokok khobor ada sibrai bajob honorable minister mo ti por bade jong James sama par kumju agatha sama kila inviting openly pokok khobor pan wan room she government dia pering ke offer pering ke cingterwa ngakan tre nomor ba ke bukongsan ke ban biang iki kendon ngandung se government halo kanu nongre tari kawe ke bomut mengakhlem penkenya ke iga ma kular pe ba ke bar pan ngom bala da ngajob ke meli ngano meli asu ke MDC de wan pering ke cingkerum karam katu jong ka khnam wala pering ke cingterwa ki bupun berita ni konstituensi ba ke cing community bupun ba na sabar konstituensi ring hapan ba ke cing ya ka e ba kular ke bangla klei apo kiren san election ba ngano mele isu ke MDC te ngana pede pi jong kamram ha ko ba artli ke bro nakti jong ngale te ki ke mangi khon ki isu bro nakti ki wei te ana bodde te dehro ta nongrem ke ba ngangit scam bo pai ba hi un bishar un puson te kata ke jingkeli jong pi om nganyale ban no tengah tharai kata ke jingkeli dia de ban keli yang ni ki wei pat ki ba longki contender mo ki bolong kita di aspiring candidate ki boleh akan dikeju konstituensi ko boleh manga amang nan siong tan dikoi ngati ngaile be ba kanongrem nya khon be na ko banta kanongrem ndrei ngakar na basai ba ngam nong kam ni khon ban bano ndrei ai ba kita ki wei kin su su ki khon bano ti ndrei nga shuit ru ba de tan dikoi ngati ngai khon bi tam ba kata ko mangalong ti ngit bu ki wei ti lesi kila ni khon pramaki ti ndai mo underestimate ndai ngit scam ibo pai ba mar ke igo mangala keren ke mangala kular ngala persan ya wan pendep